tuna chuanin Lokayukta chungchang kan riek veang engwai kan riek ang kan ti chuanin news an ron nei letani eng news nge an nei kan ti chuan NABARD sum mga school cheile sakthat Lokayukta in chui turin ACB Anti-Corruption Bureau a hriat tir hei mai hi ni lawa tapo hin mi pui riek na kan riek tel don boka tin mani dewa khanin Lokayukta in champhai Mizoram Rural Bank CBI chui tir turin a rel tiani oh my god ti chuanin March ni som pare ta khanin Lokayukta chairman thar tur nin ka hria khami khan la luta ti chuanin March ni som hnia CM Hluipu ani na Lokayukta in CM thar thu soi an ngai poimo aron in tile chia maya tunge Lokayukta chairman thar kan ti chuanin pulalmal soma IAS retired ania he mel history mel khop mai ni hemi anlom lu na hianin Mizoram Governor Dr. Haribabu Kambham Batti te kan Chief Minister le Assembly Speaker Pubiak Zama baka Minister le Sarkar ho tulupoi mo tak antelani IAS retired kati chuanin a bondon te kha sheula he a chanchin in chiar du chuanin DIPR Mizoram Sarkar official website a chiar tu ro mani tuna chuanin kan reaction ngal mayang hun kan ne kan lak rei lo zok nan merge ni somni paruk sang ni somni pali NABARD sum mga sikul chei that le sak that chungchang complaint andon bo zuinan Lokayukta chuan chui chiang turin Anti-Corruption Bureau ACB tirani Lokayukta chuan NABARD sum mga sikul chei le sak that chungchanga hian February ni somni panga sang ni somni pani dai toni hi arei to tuk February ni somni panga sang ni somni pani khan complaint andonga Education Director nena tumthum le Finance Secretary nena hriatir du an neite anzo nuwa preliminary inquiry nei turin thuthuk na an siamani hi February ni somni panga sang ni somni pani ni kumkum le ni kumkum masa rei to tuk ACB te chuan Anti-Corruption Bureau te chuanin preliminary inquiry te turin June ni somni pali sang ni somni pani khan hriatir an ni ACB chuan December ni som pakwa sang ni somni pathum khan Lokayukta preliminary inquiry report an thelu tani hei ni kum lok ani hi ni kum December ni som pakwa preliminary inquiry report an thelu tani ti chuan Lokayukta chuanin thamasa February ni ruk sang ni somni pali khan hearing a kowa ti chuan February ni som pathum sang ni somni pali khan he thu boy hi chui zui turin thuthuk na asiam ta ani Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan NABARD sum manga sikul sakthat le cheithat na eiruk na a omni anga in February ni somni panga sang ni somni pani khan chui chiang turangen na Lokayukta an thelu tani MPYCC Congress thalai ten an lo thelu tani hi MPYCC chuan Education Department in Mizoram-ah sikul za som sari pani chei thatna atan NABARD a cheng nuai sang thum zanga an puk thu tar langin poisa puk hi Mizoram hun sanga diglo taka man na le sumti chingpen na nasa tak a om ni nge ya kan hriat awangin chui chuak ngei kan du an ti ani MPCC Vigilance Cell in NABARD loan mga sikul thom that som panga an zir chian to thutar langin Congress thalai te chuan MPYCC chuan sikul som panga an zir chian na atang ringot po in sum mandan diglo tam tak a om ni nge ya alan awangin Mizoram puma sikul za som sari pani NABARD loan mga thom that te chu chui chian kan du ani anti ani summan diglo na mo phurtu chui chuak turin Lokayukta an nge nani Lokayukta hianin soito angkhanin chairperson thar an neya pulalmal soma ania tin takmaron la zelang mo ni wanglai ni hian Instagram an post vele boka hemi hi chu a caption hi chu ka chiar to longa amaro chu comment section a hianin noi za thak de ti pakhat kan he dung dung ran dia a background music ka ran comment ani tuna ka thu soi pa khanin background music haron ri se chu dung dung aron ri de dung dung do ni chu thathin khop mai chui ngai chu chui mi tur atul chon CBI thlen lo mai tur atia hei po skywalk le rope way paisa bo ta ringot te hi
CBI in chui se ka ti khop mai NABARD chumpuk manga school renovate po hi CBI ten chui lo sela ka ti khop mai noise ron te he mo noise khop mai han chui zel te wangvat kai chin le si hal putar itu kat share zo lo meng hetiang comment ni chu a personal tet okay acha tuna adanga kan pakai liang hi chu march ni som pakwami ni to ma se ka chia liang achan chu khi mi march ni som pakwa som ni khat ni chovel khi assembly session an zowa chuan ka zirna ka in concentrate le thut chung vel kha ania chu wang chon news ka ngai ven vak lawa chu wang chon in ka voi khat chia an tur ania ka re ka nga nang ni pon lo en char mai ro Lokayukta in Champhai Mizoram Rural Bank CBI chui tir turin a rel le an chief minister pulal duaman CBI ka general consent lo pet fel der to mai se taro Mizoram Lokayukta chuan Mizoram Rural Bank Champhai branch a sum manga in bum na a omni in complaint an donga Central Bureau of Investigation chui turin thuthuk na asiam ani Champhai MRB chungchang a hian Lokayukta chuan February ninga sangni somni pali khan complaint an donga anzir chian hnuwa CBI in preliminary inquiry ti se tin an rel ani CBI hna hian February ni som panga sangni somni pali khan preliminary inquiry ti turati na an thon to ani thakhat aral to ni hi an thon na atang hian mo CBI in preliminary inquiry report an thelu huna Lokayukta chuan thubuai kalpui zel dan tura thuthuk na an siamang hebo boru ko hot chodon angai no motang Lokayukta in complain an don danin Champhai Mizoram Rural Bank a hian sum manga in bum na a oma chuta sum chevel za chu cheng nuai sang ni za som ruk pakhat ani tam khop mai he hi chu Champhai lam pagania ka shrevak lova Champhai lama om te khan he tiang hi in hre chiang ne wani chong comment na lama te po khonin ron soi ula wa tha om ve te ro han shiat zau achak omalo male he ti reng ma thi wanglai ni hena ron post box ya ti chuanin soi to ang khan march ni som pareta lok I ayuta chairperson thar turan ruata pulal mal soma IAS retired ti chuanin march ni som hnia hianin hei news ron om hala Chief Minister Luipu anina Lokayukta in Chief Minister thar thu soi an ngai poimo ti hi aron oma heta hianin thala ko oma ma san vu veka amaro chu ma san vu tang point he chu pulal do ma ti achiang maya he hi doctor ma thana ti achiang maya he hi puviel zai thanza ma angkatia chonin he chu ka shelova tuna he hi April ni som pani sang ni som ni pani lockdown ni emle khati hun laia ZPM legislature party 10 lengpui airport chei that meka na tho lai chim an tlo ani ro pui lo thin khop mai engpon second share zelang lengpui airport ti chang wadda ti chang tlun na dan bo chia a chief minister Luipu ani na Mizoram Lokayukta chon chief minister pulal duama thuthar the dar tur te akom truma athu soite an ngai poimo a an zo chiang mek okay got it Mizoram First Movement chuan lengpui airport ti changtluna dan bo chiatna a oma ngain march ni som pali sangni somni pahni khan Lokayukta complain an theluta amo phurtu bera chuti laya PWD encall to chief minister an pu ani Lokayukta chuan GAD thu azofia nuwa anti corruption bureau chu zirchiang turin atia Anti-Corruption Bureau report helua du khoblo an nei awangin Lokayukta chon ACB chu zona azot le ACB in an chan le nuwa hearing soiho na le in zofian an buat saita ani Mizoram Lokayukta chuan tumni hearing an nei to November ni som pakhat sangni somni pathum in than malok an ichunikum le kumin January ni som parukhan an buat sayani thuthuk na ero an la siam lo Chief Minister Pulal Duama chuan lengpui airport chei that chungchang hi January ni ruksang ni somni palia Chief Minister Office Conference Hall press conference anei na asoi chuaka chu athu soi chu Lokayukta chuan ngai poimo in CM Private Secretary hena January ni som pakwa sang ni somni pali khan an zot fi ani Chief Minister Pulal Duama hian thuthar the dartu te akom na hian Delhi atanga aizola ron holama lengpui airport a enfi angal thu soin Kamrulaten airport a ramp an siameka sumse na tam hle estimate a ramp bang siam na tur tela mase abang siam loin an kalsan ani atia
rem bang chu siam leng hal turin thu apek thu asoi airport terminal pon lama kong chong chu cheng noi zasari chuang manga siam ani thu soin pulal duama chuan kamrola siam ani terminala apo na dropping zone pahnia oma dropping zone hi achung zar ani lo ve a estimate achung zar tur atela achung zar ngal ve turin kashil ani atiani chief minister chuan in airport baggage area sir le lama chau anda a sir le lama da turin kashila hepo hi estimate atel sa a contractor ten estimate ang takin an siam turani atiani airport chei thata aero bridge tel anilo chu poi ati thu soibok ani talan to thinangin mfm chuan chief minister ani laya thunei na mangkholo le chung khat leina hnai du sak u chuaka an pu India dan pui article som pali about siata wangte general financial rules sang hi som pasaria rule 162 na le vigilance commission thu chu sang te about siata wangin prevention of corruption act 1988 noya thu boi sem sak ngei turin Lokayukta kan thlen ani anti ani mfm kha Mizoram first movement ti ani kami kha Lokayukta in thomaron neilen zual howa hei news mai niang chu khatiang kha anita Lokayukta chairman tharpo ti hinia Mizoram borok chu angai nom chhozel maya nei Lok Sabha election sang April ni som pako om dona mitam takinan soi thina state assembly election angin ngai venal holowa vote la po atle man ti thina amaro chu ka channel lawen tu te viewers te chu hemi Lok Sabha in than lo om tur April ni som pako po hianin vote kan thak theu don ye ti kha karon cha ve mai cheu ni ole ka video te milawen sak thina lo me mani tuna news kan chiara te po khanin soibeldu in nei soibel chak te in nei athiang vekani comment section lama khanin kanin mudon ya ole video le kan mule theu don yo